Tole pa je čist nov trail, narejen posebej za slow enduro, zato si je zaslužil naziv Shimano Super Stage. How did you like Shimano Stage? Shimano stage was probably the best stage. I was the most afraid of, and I think I did good, so I'm really happy about my results. Thank you. Je najbolj kompleksen, hiter, tehničen in z malo klanca vmes. Gremo! To je to. Moj najljubši stage, dober stage, malo daljši, par napak sicer. Povem po pravici, sem se ga najbolj bal, hkrati sem ga odpeljal najboljši za moje kriterije, kako bi rekel. Amazing, just all the corners, dirt was exploding. It was dream. Mislim, bat se ga ne smeješ, ker prideš že po slabo energijo, ne? Lahko imaš pa respekt, pa ocen svoje sposobnosti, bil je pa top stage, ever. It's nice, for me it's the best stage ever here. Steep and long and a lot of people there and so nice. Nice race. Ja, to je najbolj zloglasen, najbolj zanimiv, spektakularen stage, ne. Že ko smo ga začrtovali, smo rekli, to bo zelo zahteven, se pravi na koncu tudi ratov fizično, tehnično, najbolj zahteven in tudi glavni sponzor je to opazil, zato je tudi to bil Shimano stage.